sebuah riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat di saboh tempat muno calitra nasi dro anu di mosi ada. Lam jut saat tuangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena erupa. Mantong hudep mepat alamat ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa.